मरुब पाउसिंग पीजरी ओलंपिक गेम्स गोल्ड मेडल लौरक्पा मणिपुर की सानरोइदा लुपा क्रोर अमग लाख कुन पीरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना लाउथोक्रे COVID-19 गे लेंगाकना थमलिबा चना कांगलोन सिंह कोमथोकपा नत्रगा हेन कंसिन बहाइबसी हयेंग पांगथोकदोरिबा रिव्यू मीटिंग लेब कनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोरकली इपा इपुगी खोंगुल लीबा इपा इपु सिंह थंबिरंब सिंह नाक्तुना थंबा हाइबसी अइखोगी तौदबा याद्रबा इथौनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना फोंदोरकली हौखिबा पुंग कुनमरीदा अपुनबा मियोय लिसिंग मरी चामरी मरफुतरा हुमदोय कोविड टेस्ट तौबदा चामरी कुंट्रानिथोय पॉजिटिव ओइरे लाइना असना मरम ओइरगा मियोय तरुक लेखिद्रे मियोय चाट्रुक सुपना निपालना नाबक पदुना डिस्चार्ज तौख्रे खुरुमजरी मम्मी टीवी न्यूज की मणिपुरी प्राइम टाइम पाउ यंग ताबिरिबा सिंहबु सिलकी चनंबमना तराम नोकजरी हौजिक पाउ संदोकना पीजरी लाखलिबा जुलाई 16 टोक्योदा पांगथोकदौरिबा 19 सुबा ओलंपिक गेम्स ते सरुक यागदौरिबा मणिपुर की सानरोय मंगादा लेंगाकना लुपा लाख 15 पीरगनी गोल्ड मेडल लौरकपा सानरोयदना लुपा क्रोर अमा लाख 10 सिल्वर मेडल लौरकपा सानरोयदना लुपा क्रोर अमा अमदी ब्रॉन्ज मेडल लौरकपा सानरोयदना लुपा लाख 65 पीरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना लाउथोक्रे वाफम असिंगसी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट पांगथोकपा आई चेयर फॉर इंडिया टोक्यो लेसिंगनी कुनगे थौरमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना फोंदोकिबने ओलंपिक गेम्स ते सरुक यागदबा इंडिया की टीम अमदे मणिपुर की सानरोय सिंह पुकनिंग थगतप ओइना पांगथोकिबा थौरम अदुगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना हाई मणिपुर की सानरोय मंगा बॉक्सिंग दा मेरीकॉम इंडियन हॉकी की टीम अनिदा सुशीला चनु पुक्रम्बम अमदी नीलकांत शर्मा वेट लिफ्टिंग मसानदा साइको मीराबाई चनु अमदी जुडो मसानदा एल सुशीला चनुना लाकदोरिब ओलंपिक गेम्स ते सरुक याबा फंगबा हाइबसी अइखोय पुमनमकी चाउथोक चनिंगाइने मखोयबु पुकनिंग थगतप ओइना अमदी गेम्स असिबु सेलिब्रेट तौबु ओइना मखल मखा कयागी थौरम सिंगसु पांगथोकनी गेम्स असिद सरुक यागदोरिब सानरोय सिंह असिगे इमुंगी मियोय सिंह पुकनिंग थगतपगी थौरम पांगथोकनी मसिद नतना ओलंपिक क्विज फैन एंगेजमेंट ड्राइव ओलंपिक सिंपोजियम अमदी सेल्फी पॉइंट सिंह हांगदोक्तुना ओलंपिक गेम्स सरुक यारिबा एथलीट सिंह पुकनिंग थगतनब होटनरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना मखा ताखी इंडिया की ओइना टोक्यो दा पांगथोकदोरिबा ओलंपिक गेम्स सिदैदा सरुक यारिबा मयाम पुनमक्ता अखोय मणिपुर की प्रजा की मिहुत सिलगा अखोयना चीयर्स फॉर इंडिया हाइदना तौबनी मसिदा अमुक अखोय मणिपुर की ओइना मरुओइना मियोय मंगा सानरोय मंगाना सिदैदा इंडिया की महुत सिलगा सरुक यारी मोयगी दमकसु अखोयना मणिपुर मियाम की महुत सिलगा मखोयदा चीयर्स तौबा मोयदा ब्लेसिंग पीबा मोयगी मंगोल निजबदुनी अदुना हाइरिबा पार्टिसिपेट तौरिबा मखोय मंगादा मनुंगदा मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ना कनागुंबी ने गोल्ड मेडल लौरबा मदुदैदा अखोय लुपा करोड़ मग लाख कुन रिवार्ड पीगनी अदुगा कनागुंबी सिल्वर मेडल लौरपा मदुदैदा अखोय लाख करोड़ अमा पीगनी अदुगा कनागुंबी ब्रॉन्ज मेडल की लेवल दा लाखपदुना अखोय 75 लाख पीगनी अदुगा एनी पार्टिसिपेंट हाइदी यावरिबो मोय मंगा मक्ता लाख कुन मणिपुर सरकार ना मोगी दमकता पीरगनी अदुना मखोय मंगाना महुत सिलगा भारत की वनी यावरिबा टीम माई पाकपा होइसनु असोयंगाम यावगना मंगोल माई पाकना मखोय अमुक हलकपा भारत हलकपा मणिपुर हलकपा होइसनु हाइतना अखोय की मयांग की साइड की सरकार की साइड की मणिपुर मयांग की साइड की मोय द ब्लेसिंग पीजरी चीयर्स फॉर इंडिया COVID-19 गे लेंगाकना थमलिबा चना कांगलोन सिंह कोमथोकपा नत्रगा हेन कंसिन बहाइबसी हयेंग पांगथोकदौरिबा रिव्यू मीटिंग गे मखापोली अदुमोइनमक लाखलिबा जुलाई गी अहोबा चयोलददी अनौबा चना कांगलोन अमा थोकलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना फोंदोक्रे वाफम असिंगसी हयंगांग असेंबली कंस्टिट्युएंसी गी मनुंग चनलेबा लाइफम खुनौ यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन LKYDA na silaga pangthokiba mass vaccination drive amada Chief Minister N Birenna phongdokibani
Imphal East District ki Chief Medical Officer Office amadi constituency asige local club singa kutsamnaraga chatakiba drive aduda Chief Minister N Biren hai COVID vaccination certificate paiba miyoi khaktana pochai leiba yonba yabagi matangda leingak na yamna kupna khanari Zun kontragi matungda thokadaba leingaki anoba chatna kanglon asigidamak Dr. Health Worker amadi expert singa kupna tanaraga hayengi review meeting da putokani review meeting na laurakpu warep aduna aroiba oigani hainasu Chief Minister na pongdoki Hida kapthu haibagi se sanguma ma pahalaga dukan hanganba lagi leiba lakpa singsu hanganba aduguma tawsira aduna save oigadra just whatever ekoina khanari ba tawri me amsi safety of the people's life aduna karam bana fagad ke do koi khanari adu tari kuntra phawba akoi gi leibani na sigi curfew se kuntra gi matung da alternative kari tawsi ge do loina free thado sira free thado kana nahan ge dumaina positive oiba mayam ama kocha chalaga mayam da mu sandora ga mu sinaba hengalakadra that kind of things akoi khana da ba yadari praja so mu ware thum thinglei bisu ware adugi alternative ama koi hayeng ma koi decision ma lorkan LKYDA na COVID-19 laksan na bahot na badal lawriba tawdang singadu Chief Minister na tagat pa fongtoki drive aduga mari lena na LKYDA gi secretary nga sepam rakesor na hai association asana konba mafam singda first dose ki oina miyoy chani kun mapal amadi second dose ki oina miyoy mga COVID vaccine kaptokre laifam kuno amadi sangakpam bajar gi manungda dukan fam liba amadi yen sangnapi yoliba singna SOP ngak na ba rally chat pa yaw na tongan ba awareness kaya supi kre haina mahak na fongdoki sida only 60% long ti koi phajana recovery kap the me 260 mo test away negative loi phange ada khoina club na kanna wana hona jaiba si yamna mai pak pa amadi mission amadi khoi mai pa en khanjai Haingang Assembly Constituency gi Luang Sangbang Makhalikai Community Hall da pangthokpa mass vaccination drive amasu Chief Minister N Birena Yengsin ki Yengsin Kongchet aduga mari lenana Chief Minister N Birena Mami TV da hai Prime Minister Narendra Modi gi Man ki Baat tarubadagi mahak masamaki home polling dagi hauraga COVID vaccination drive ase mai pakna pangthok na bahot na bani masigi matungda Assembly Constituency pumnamak chatuna drive ase mai pakna bahot na gani COVID vaccine kapthokpa amadi leingak na piriba SOP ngaklaba matam data laichat ase laksan mangamgani hainasu CM na makata na fongdoki isadagi hana ho permanent tawraga ai sadi hida kapre mayam khamgiri do do ai gi lekai gi wal huri ba sidai dai lekai gi wal huri ba sidai dai ngasi je kapsi mayam loina thokpiro yaraga di vaccination sinatna koi kanbanga moy haiba sigi virus sidagi na haiba dagi mayam si loina hojik ubire hojik phogi manung 140 50 gi mathak kapre mayam loina thokpiro ngasi ngairaga kapa hori sine aduna ai gi khun longsam matai si loira matungda sida yauri longsam matai kabui khun adagi ainol village loina yauri adama si loira matungda atopa aigi constituency gi khunjing haitare moisu ji kapi adubu ai round oina isa salaga si khunje aigi pokham jana loigige ai sai khunje si hana loira matungda da mathang chalakanda aigi kendra se totally vaccinated loina kapthon gen vaccine kaptaba mi lehendaba kendra mai du henge then only koi thar web tagi kan bangam ni sumai to guna all manipur gi lebiri ba ai ngasai atoba media sing jo hijack rabni akoi gi honorable MLA sing honorable minister sing pradhan sing jila parishad ki member ADC ki member council ki member sing leiri ba punamak aduga CSO sing mayam na hida kap thok pase masidai da puning chambiu puning thogot piu aduga khoi atuba matam na ngasi manga tarani sida manipur pumbagi vaccine je first dose or second dose lotion ba pami third wave la phama tam dai ko yamna freely nungaina casualty amta yaugana misi mina amta yaugana thengna ba ngamna ba nai me amda apel
Luang Sangbam Makhalaikai Community Hall the Pangthokiba Mass Vaccination Drive Adu CMO Imphal East ki mityang makada NIDSU Club BJP Mandal Hangang Luang Sangbam COVID-19 Task Force ki volunteer singna achoba thaudang lauduna pangthokibani ngasi ki vaccination drive aduda mioi chahum hena COVID vaccine kapthokki hairi Ipa ipugi Kongo liba ipa ipu singna thambiram basing ngaktuna thamba haibasi aikhoi gi tawdaba yadraba ithawni haina Chief Minister N Birena Phongdokre wafam asinga si kanglagi nongpok thangba sarukta samgat sagaliba thabak sing amadi kanglagi nongpok thong hangbagi paikhatliba thabak sing yengsin bachetpada Chief Minister N Birena Phongdokibani yengsin kongchet aduda Chief Minister N Birena hai Kanglagi nongpok tong asi hanglagadi iramdam asida ing tappa chingtam anigi marakta nungsi chanana amatta obagi wakhalon lakani haibagi thazaba leibadagi nongpok tong hangbagi thabak asi tangai fadana paikhat pahokibani lakliba October thada sanga naba thawrang tawri nongpok tong asi sanaba leibak tawthokpada chahi chanigi mamangda saramba ariba nongthong amathengna Nongthong asi ningtizana preserve tawraga thamle Kangla beautification ki sarugama oina Kangla gi awang thangba saruk sing asisu samgat sagat na bahot naragani hainasu Chief Minister N Birena Phongdoki Nongpok thong hangba hai uya da kari da yauram ba leram ba pot madugi ku step la putpani sahi ngasi dagi na chani ki mamang da saramba ariba nongthong thengna dana ai koi madugi archaeological survey to khotna ko madu bhajana preserve toroga thamma thajabaduni belief adu bai pai puna toramba nongpok thong sima hangdana kangagi sida toroga di laibak sida ingda tappa shanti chingtam gi marakta lairamba sayna ba nongayanda puna maksi amato oibagi wakhalon lakani habi thajaba uya da karida nongpok thong hangani adagi kwak kari kwangno adu kwangni uraroi so many things halaman gi da leram masing do madu gi sung khongul lirak pani tamna khanga hi mayam tanaraga sewa Joy Kumar khoi sumai history da manipur gi ari ba ke ro gois da kathu ga madu gi nokte thiraga la oja sing ne haitare oda sida natana te ultra sanglen gi amai ba mai bi gi khoi sana mai temple board gi leiri ba ari ba mayam se kul ganda apun ba khoi gi kana gi sakam je revive dongna na ba gen dongna ba hona rakoni aduna khoi target tawrisi October tha manung da khoi nongpok thongsi loiba aduga si Kangla beautification part amani awang thangba sai su tawgini huji makha thangba sai si loiraga loina board file pholaga meter 10 kun makha da khailaga ising isaw ko ngala aga su ningai dana bhai tare adu preparation ko tawre huji ayamba loisala Yengsin Kongchet aduda Rajya Sabha ki MP Ningthau Leisem Basana Jauba Kafin PD ki Minister T.S. Satyabrata Singh Langthabal Assembly Constituency ki MLA Karam Shyam Thanga Assembly Constituency ki MLA Tongbram Robindro Kangla Fort Board ki Member and Joy Kumar Singh amadi Lenga ki Maru Oiba Official Singh Su Sarup Yaki Haukiba pung kunmari da Manipur gi mioi lising mari chambri marfutara humdoi COVID test tawbada mioi chambri kuntrani thoi nauna COVID-19 positive oibaga loinana state asida laina ashina nabagi masing lising umfunipal chambri taranipal yokre laina asina maram oiraga mioi taruk leikidre COVID-19 command control room dagi ngasa numidang wairam pung mga faubada fangba pau amagi matung inna Miyoy chatruk supna Nepal naba faduna discharge tokre naba farakpagi apunma masingna lising humfumathoy chatruk nifutaruk sukre active case lising mga chatruk nifunithoy leire laina asana maram oiraga leikidaba migi apunma masingna lising amaga chama kontrani fagalakpagi changna chada marfutara dasmik amani COVID laina asadagi ngaktok na ba laingang na paikhatliba tausala sigi makhada miyoy kaya amasu namit kudingi COVID vaccine kapthokli COVID vaccine kapthok iba masing nga si fawbada miyoy lak mga lising kontramari chama subna ahumni ngasi Beauty Resort International Airport amadi tongan ba highway da lakpa driver amadi handyman chatruk test toki maduda miyoy amata positive oikide hairi How kiba pung kunmari da D-type oxygen cylinder lising ama chambri nifutaruk amadi B-type oxygen cylinder chambri nifu mangap Manipur gi tongan ba analayang sangsingda fanghan ba ngamkre haina COVID-19 command control room dagi fangba pau asina makhatari
COVID-19 laichit asidagi ngakthoknaba achamba checksin thorang khara lokhatnabagi matangda Manipur State Assembly gi Deputy Speaker K Robindrona Mami TV ki khuthangda miyamda appeal tawrakli Mami TV ki khuthangda Manipur da leiriba praja nungsiraba praja singda appeal tawjning COVID-19 gi laichit sina akhoi second wave yauslakpa matam sida khoina mayamda hanna appeal khoin tawjning khogi SOP khogi World Health Organization gi makhada pirakpa khogi SOP ngakna khogi distance maintain tawba khogi khuttoin hamba mask uppa sugumba khoigi khitang khoina checkson na khoina sigumba SOP je ngakna chatadi 10 to 14 days manungda khoina sagi naraga chu isana chekhelagadi ire laina si kano tawba kan ngamane aduga amaromda khogi vaccine ki kap tabada praja kharana social media da natraga amada pap sandoiba vaccine kapaga di chahi ani gi manungda sirani kholane na sugumba rumor oibe yadraba ngasi akhoi manipur da vaccine kapadunani ngasi akhoi gi spread yam na troktrise natraga di spread yam trokotaba akhoi gi health organization lairiba doctor sing nursing lairiba ma'am akhoi gi vaccine lai kapramne hana vaccine kapthokpi aduga corona dagi akhoi pulap ngakphong minaraga akhoi ma'am corona free oiba manipur ma porok se hapse si hajage Manipur ki Chief Minister N Biren gi mityeng makhada ngasidagi changsin bahaukiba mass vaccination program gi sarukam oina ngasi Imphal East District ki manung chanalaiba Assembly Constituency singi tongan ba mafam kunmangada vaccination program chatha bahaukre mass vaccination program adu ki sarukam oina ngasi Wangkai Topam Laikai da Laiba, Juvenile Learners Club Amadi, Imphal East District Administration Gapunna, Vaccine Kapagi Thoram Ama Pangtokre. Manipur Lainga ki CAF and PD Minister T.A. Satyabrata, Imphal East District ki DC Kumantam Daina Amadi, Porompat ki SDO Puja Elangbam Yauna Pangtok Pathoram Aduda, Minister Satyabratan Hai, Juvenile Learners Club tak ngasi pangtok liba vaccination program asida, Miyoi Chanidagi Tadana vaccine kapagi pandam thamli. District Administration Amadi Club Sing Kutsam Naraga Pangtok liba vaccination program asigi. Kudong Chaba Miyam na Lobiyu. Vaccine kapada kiningai karishu leite, laichat asidagi mapung fa na ngaktok si Hairabadi, vaccine kaptok pa haibasin amatangay raba pambayini maramaduna. Miyam giyay fanabagidamag laukalag liba kongtang asida, vaccine kapa yaraba miyoy kudingmag, jingnaba leite na saruk yabiyu haina, Minister Satyabrata Fongdoki. Honorable Chief Minister ni makada maso na Manipur Sinba thungna vaccine tawnaba silapa program ama hawdokpagi oina ngasichu akhoi topam lekai juvenile club sida sinjabani masida akhoina ngasi aina thajajabada mi chamaga yankai dagina chaniba manungda kaakane na I thajai aduga yamna nungaibo khomna kendra sigi praja singsi ngasi bauta aina khanjabada District Administration namasung akhoi sangai bata leiba Urban Primary Health Center, Upper Primary Health Center ni sina puchan noina banthoro pada mi lising nipan dina tara bongon da kapa madong ma ne thanda Nakal Amaromda, Imphal East District ki tongan ba mafam kunmanga da pangthokiba mass vaccination program aduda Ketrugao Assembly Constituency gi Bamon Kampu Makalaikai da Laiba Irilbung High School da su vaccine kapagi thoram pangthoki thoram aduda vaccination team gi officer in charge su oiribi Puja Elangbamna Mami TV da hai Hauzik Faubada Imphal East District ki vaccine kapa yaraba apunba miyoy Lak ahum rom leibagi manungda miyoy lak amaga lising kuntaruki mayada vaccine kapkre COVID-19 gi lanteng asida vaccine na kutlay oiraga ay koy punna lanteng minasi haina Puja Elangbam na makataki ngasi chingtam social workers union ga tie-up tawnaraga ngasi Irilbung High School da Khetrigao AC gi makhada ngasi pangthok chaba numitni akoi Imphal East ngasi 25 mafam da vaccination program chathari aduga akoina appeal tawningisina mayam eligible oiba 18 plus oiraba mayam sida lakcharaga akoigi kya tare vaccination ta honaba mayam da appeal tawri
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯂꯧꯖꯔꯤ LX Sublimation Pauna Bazaar Imphal JMG Shopping Complex First Floor Mafam asida mug printing, cover printing, t-shirt, keychain, photo frame, sublimation ki pot khudingmak wholesale da pangbigani. Items available are mug printing, cover printing, t-shirt, keychain, photo frame. All the mentioned items will be available at wholesale rate in LX Sublimation. LX Sublimation. ब्रेक की मतुंग तराम नोकचरी कोविड लाइचत मनुंग सिदा पाउमी सिंह लौरिबा थौदांग पुनिंग थौगत पोइना क्रिस्पा ग्रुप सगोल तोंबगी प्रोप्राइटर नोंमाइथम सांतना स्टेट असिगी तोंगान तोंगान बा मीडिया हाउसिंग दा फेस मास्क हैंड सैनिटाइजर अमदी पल्स ऑक्सीमीटर पीबगी चथरकपा थौरमगी मनुंग चन्ना ngasi ममी टीवी दा ग्रुप असिना फेस मास्क हैंड सैनिटाइजर अमदी पल्स ऑक्सीमीटर सिंग मतेंग पांखरे पोलम सिंह अदु एन सांति की महूत सिलगा जर्नलिस्ट गीता कोंथौजमना ममी टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर ओजित कुमार एलांगबम दा खुदसिनकी पोलम सिंह असी क्रिस्पा ग्रुप की माइकैदगी पिरकपदा ममी टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर ओजित कुमार एलांगबमना थगत फोंदुरकली स्कूल सिलेबस मयाई काब चिंजाक सिजनब थिंगनबगी मतंगदा मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF ना चीफ मिनिस्टर नोंगथोमम बिरेंदा ngasi मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे ngasi पिसिनकिबा मेमोरेंडम अदु हौकिबा मार्च 15 दा इम्फाल कॉलेज पांगथोकिबा अपुनबा मीफम अमन लौकिबा वारेप की मतुंग इन्नने वारेप अदु DM यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एन रासमोहन सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर धनबीर लाइस्रम ने चिंबा इंटेलेक्चुअल निपान साबा पैनलिस्ट अमना कुपना खनरबा मतुंगदा लौकिबा वारेपनी ngasi पिसिन किबा मेमोरेंडम अदु थबक मतम चाना ओंथोक्तुना मयाई काबा चिंजाक मपुंग फाना मुथतनबा होटनबियु हाइना MSF ने चीफ मिनिस्टर की पुकनिंग चिंगसिनकी अखोगी तंगाई मखदना अखोगी हुजिक लेरिबा इरमदम असिदा अखोगी नाहासिंगसिदा अखोगी निसा चाबगी चांग असि अखोगी इसिंग इचाव सुमोंगलपा अमदि अखोगी यामना पोटेंशियल लेरबा सिगुमलबा अखोगी पुंसिगी यामना तांगबा सिगुमबा अखोगी तंजा असिदा नाहासिंग असिना अखोगी निसागी पाकता तावदुन लेरगा अखोगी प्रोडक्टिविटी ओइबगी वखलोन चेलक्तबा से तसेंग मसी यामना लाइबक थीबनी अमदि मसिगी चांग से याम वखलपा ताय मसिजिना अखोइदा अखोगी सिलेबस असिदा अखोगी कइगुंबा अखोगी ड्रग प्रिवेंशन की मतंग सिदा हफौदबा थोकलगदी अखोगी नाहासिंग असे निसागी पाक तावगी चांग से दुमक वखलकनी अमदि पालिबा लेंगाना अखोगी वार ऑन ड्रग्स लाथोक्तुना अखोगी इरमदम असिदा अखोगी निसागी ओबदा अखोगी सप्लाई रिडक्शन डिमांड रिडक्शन अमदि हार्म रिडक्शन सिंग असिबो हंद निसागी हंदनबगी दमकता तोंगान तोंगान मफम क्यादा फाबा तुगाइबा अमदि पॉपी प्लान यातपना चिंगबा अखोगी लेंगाना सिगुमलबा थोंग कया अम चथरपजे अखोगी MSF की माइकैदगिसु हाइनिंगाय लेतना थगत खुंदोकचरी लाकदौरिबा मणिपुर स्टेट असेंबली मिखलदा खेत्रगांव असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी मिरेप ओइनबा थौरांग तौरिबा खुमन थेम लकीकांता मियामना लमयानबा इपु हाइरगा हेना खंगनबा सोशल वर्कर असिना ngasi कॉन्स्टिट्युएंसी असिगी मनुंगदा लेबा खाइदेम लेकाई कलिका अमदी थंबाल खोंगी मफम सिंगदा लेबा लंबी सिंगदा नुंग थोंदुना चतोक चतसिंदा खुदोंग चानबा सेमजिंख्रे थौरम अदुगा मरी लेनना इपुना हाई नोंगजु था मतम ओइरकपसिदा कॉन्स्टिट्युएंसी असिगी मनुंग चनलेबा लंबी सिंग इरम नला मतिक चादबन मरम ओइरगा इसिंग थुमजिनबा अमदी चतोक चतसिंदा खुदोंग चादब कया मायोक नरिबसी खरदंग ओइरबसु साफनबा लंबी सेमजिनबगी थबक असि पाइखतपने मियामगी याइफनबगीदमक लेप लेतना होनखिगनी हाइनसु इपुना फोंदोखी अखोई होजी अयाम पोलिंग बोट अखोई खैजेम लकाय कालिका दगी अखोई थमांग खोंग असम नकंदा अखोई अयाम अखोई सिंगलिंग साबी कन्ना होजी कन्ना पाइखले हैतारे मखा ताबोजो अखोई ड्रेनेज सिस्टम सोइबसिंग असे अखोई नुजु था लाक्वा ममंग मनुना अखोई मसी सेमदोके न कन्ना होनरि थम खेती जावसि मनु हंजन हंजन मसिंग असिदा अखोई नोंसिंग हेक ताबगा ड्रेनेज सिस्टम फेल होइदना इसिंग थुमबा खोपा रेले कुटपा मयाम ले हरिबसिंग असी नुजु था ममंग असिदा इना कोई चलगा अगे साइड मेखप याबी मेखी है पांग हौजरपने थमजगे
थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लेबा वांगबल कैनल नाकनगी वांगबल लोकल दा लो खोइदुना लेबा ट्रैक्टर अमा खंगहौदना लोंगबदगी ट्रैक्टर अदुना ननबदा ड्राइवर सीरे लेकिद्रबा ड्राइवर अदुगी ममिंग निंगथौजम बिजेन चही 95 अपोकपा लेकिद्रबा एंजॉय कवी खांगबोक माइसनाम लेकाइदगिनि हाइरी ngasi ayuk pung tara muktaba adwaida thokiba thodok adu bizena canal gi lerai mapal napna low khoibagi tabak chathabada khanghaudana tractor adu longbadagi masang matom tanan bani hairi lakadoriba mikhalda Khurai Assembly constituency da mirep oina thorakliba Khurai Zam Ratana constituency asigi manungda leiba miyamna COVID-19 laichat mai pakna thengnaba ngamnaba hotnabada mahaki maikaidigi angamba mateng pangjege haina appeal tawrakli Ratan nahai Khurai Assembly constituency gi mafam kayada COVID-19 lanteng asi mai paknaba mahaki maikaidigi chana thaknaba amasung nongmada tangai fadana changba polam kaya mateng pangduna lakli malem pumbagi oina awa ana taraba matam asidadi Lanai amadi rasniti gi wafamna thapna thamlaga mahaki maikaidagi angamba mateng pangduna miyoibagi punsi kanbada saruk yajage hainasu mahakna makhatana fongdokhi club khangde lekai gi mera paibi khangde kudimakta leiriba miyoi kudimak khangde social activist ni khangde kudimakna karimba dosa tagadoba leiraba awada pa leiradi aingonda athu matamda igi phone da natraga igi tinaba marmo pangsingda आई वर्कर सिंगदा हाइबिरो आइहाक इसामक लाक्तना नत्रगा आई अंगांग सिंग तानरगा आइबु नुंसिबिबा अहलमन सिंग प्रजा सिंग तानरगा अखोई अदुगुमलब साथीरबा लैना असिदगी और भाइरस असिदगी कोविड-19 दगी कन्नना बाई कोई मयाम चंगदना होनसी अदुग मसी अखोई पुन्न मसीदा पार्टी की ओइबा सागै जात की ओइबा अदुनी अदानी थीदना अखोइना कन्न अखोई पुन्न चंगजन मिनरगा अखोई मसीबु कंदबा यादे हाबगी पांडमदा अखोई इसाना चोंथोक्तना होनसी हाबसिनी आइनम मयाम मफमदा थमजनिंगिसी हौकिबा जुन कुन तरुकी नुंगथिलदा बासिखोंग कोंगबा इरोंगदा थोकिबा युममै चाकपगी लाइबक थिरबा थौदोक्ता अवाबा नंगहलबा इमुंग अमदा लाइक माइंडेड ग्रुप LMZ na lupa lising tararom gi maru oiba potlam sing mateng pangkhre haina LMZ Manipur gi Publicity Secretary Rakesh Naurem na thador pacherol amana hairi ngasi mateng pangkiba potlam sing adudi cheng bekhai ama achathau thum tilhau hawai chini maggi hand sanitizer glucose face mask amadi imung manung gi mioi singna setna inana bakhudai inafi fanek amadi mompak pidak na chingbani Tengbang potlam piba aduda LMZ advisor Wangkemcha Samjai Vice President Dr. Maibam Nodia Chan Secretary Sorokhaiba Ojit Assistant Secretary Ningombam Ongbi Ranibala Chingakam Washington Manipuri Sumang Lilagi Saknairaba actor Bobby Kontrakpam Amadi Atay LMZ Maru Oiba member Kayana Sarkyaki Haire अधिकारी मयुम सरदा देवी बु बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्टेट प्रेसिडेंट ओइना खलकपदा नुंगाइबा फोंदोकपगी थौरम अमा बीजेपी या स्कूल मंडल न सिंधुना कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्टर टी.आई. सत्यव्रत की मयुमदा पांगथोखरे थौरम अदुदा सरदा देवी नहाई मणिपुर बीजेपी ना खुदसिनरकलिबा थबकसिंग असि अंगंबा थाकता पांगथोक्तुना मियामगी सेवा तौगनी अमदी सोशल मीडिया अमदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पांबई सिजनदुना प्रजा मियामदा श्रम सुविधा पोर्टल न चिंगबा लेंगा की तोंगान तोंगान स्कीम सिंगी मतंगदा खंगहनबा होटनगनी हाइकी इसिंग मरंग कायना लेतबदगी लौमी सिंग कोकत खुद हापनरबा मतम असिदा मोंगसांगै कनबा अपुनबलुप MKL na मोंगसांगै की अकोइबदा लेबा हेक्टर लिसिंग अनेगे लौबुक सिंगदा इसिंग चिंगसिनबगी थबक पाइखतपा हौरे हाइना लुप असिना फोंदोरकली जुन कुनहुमदोइदगी मोंगसांगै की सेनापति लोकोल अमदी मसिगी अकोइबदा लेबा लौबुक सिंगदा इसिंग चिंगसिनबगी थबक असि पाइखतुना लाकपने हौजिकटी रिवर लीफ इरिगेशन की पांबैना हेक्टर लिसिंग अनेगे तोंगान तोंगान बा लौबुक सिंगदसु
ising chingsinba hore lakadoriba numit tarani asidadi lobuk-sing asida ising marang kaina fangbagi oithokpa leire lawmi singna thengnariba khudong chadaba sing angamba thakta thengnagani haina MKAL gi convener akoizam ibomcha singna phongdorakli Lamlai Maikai ki Laumi Singh da political activist Sapam Kangleipal Maitaina ising chingnaba pam sing yenthokre kumginong taraktabadagi waraba Laumi Singhna ising chingnaba pam sing adu yenthokkibane pam yenthokpagi thauram adu Lamlai Mapari Thaugaluk ki luchingba singga loinana pangthokkibane makhatana Yaingang Pokpi Sana Sabai Leimakong Mapal Amade Chana Khulgi Laumi Singh da Sapam Kangleipal Maitaina Umorok Chara Singsu Yentokki Tuisen Pai Nongren Amadi Hairo Kilomi Singdana Potok Marang Kaikadaba Faudi Sing Yentokki Haina Lamlai Mapari Taugalupna Phongdorakli Imphal East District Ngasidagi Hauriba COVID-19 ge mass vaccination program gi matangda ACME Hospital ge director su oiriba gynecologist Fertility expert Dr. James Elangbamna leibak miyam da piba paujel pirakli video gi kuthang de thadokpa paujel aduda Dr. James Nahai chahi asigi April dagi haukiba COVID-19 gi anisuba wave asina ngasi faubada positive ohenbagi chang asi chada tarahumdoi muklei hauzik ahum suba wave amadi multiple web lakpagi matangdasu akhang ahisingna phongdokpa leikre maramaduna COVID-19 laichat asi Manipurda matam sangtana leibagi fibam ama lakli asigumba fibam asi mayok nabangamnaba mipum kodingmag COVID-19 vaccine kaptokpiu vaccine kap hobasina positive oibagi chang hantahanbata natana karigumba positive oiraklabasu akanba symptom dagi ngakthokpa ngami haibasi malem pumbagi akhang ahisingna su phongdokpa leikre haina Dr. James Elangbamna makhatana phongdorakli Nungtigi positivity rate si 12 tagina 13% adum uri. Third wave amasu multiple waves lakpagi expert mayamna hanjan takpiri. Masina takpadi COVID infection si Manipur da kuina leikiba yabagi chances ama yamna wangi. Madana COVID ki ngakthok na ba pambai si mask uppa khut hamba social distancing tawbagi mathakta vaccination sina khwaidagi akanba अखोगी प्रिवेंटिव मेजर नि हाइबा तारे अदना कोविड वैक्सीनेशन सी अथुबा मतमदा चही 19 गी मथक ता लैरिबा मियोय सिंग इंक्लूडिंग होम पिथाइबा ममा सिंग मफम दा वैक्सीनेशन सेंटर सिंग सिदा लैबा मफम दा चलगा थुना मत कापथोकनबा होनबिबा मसिदा आइना अपील तौजरी कोविड-19 वैक्सीन सी टोटली सेफ ओइबा वैक्सीन नि तबदबु मागी अखोगी कंपनी न पीरिबा और ICMR न पीरिबा गाइडलाइंस में हम दू एलिजिबल ओइरगदी कापथोकपदा मदुदा अखोगी सेफ ओइ हाइबसी आइना थमजगे North East Students Organization Nesona Sinduna Manipur University Health Center dengasi COVID-19 vaccine kapkre Neso gi Secretary General Sinam Prakash na miyamsu vaccine kapthokpagaloinana leingak na piriba SOP guidelines ngak na checkpiu amadi laichat asi punna thengnaminasi haina appeal tawrakli Ziribam district ki Chingdong Lekai da leiba Jila Parisad ki office amadi akoibagi mafamda BJP Jiribam mandalna Dr. Syama Prasad Mukherjee ki Leikidaba amadi mapuk nimit ka mari lenana lakliba July 3 fauba pangthokadaba kumon thauram ka mari lenana uchara kaya thakre thauram aduda BJP Ziribam mandal ki president O Brajamani General Secretary CH Sunamani Ziribam BJP Mahila Morcha ki president A Aruna Devi na chingba mandal ki miyoi kayana saruk yakhi Tha asigi kun taruk ki ayuk pung taruk taba matamda Imphal West District ki Hiyangtang Lambida Wangoi Police Station ki team amana check tobada kani kilo 8 hena VDA personnel amana hagthengna fabangam ki haina All Manipur VDA Welfare Association Central Committee na phongdorakli
Kaniga konana faraba H Nandakumarna Vidya personal amada lupa lakh manga account hapake mahakpu thadok piyu hain haizarami adubu Vidya personal aduna Chief Minister gi midyeng makhada chatariba war on drugs ki khongjang adu ikai khumnaduna sel adu lawkide haire Kani faba aduga mari lenana media coverage lakpa matamda Vidya personal sing general diary chanba yaroi haina officer singna VDF sing tanthokuna yahan kidaba adu yamna laibak thibani asigumba thodok asi matungda amuk hana thoktanaba Chief Minister DGP amasung SP singda photo amadi video yawba memorandum ama submit tawragani karigumba pungkun marigi manungda action lokhatrabadi scenery ba officer adugi mathakta association na ain gi mateng lawragani haire VDF sing na tawba afaba thabok singdi police officer na sumasing thabide aduga myang mang da su puthuaga matugu ningde masi aikoi pdf sing se yam hanthana khalli haibe ge dumba achobo khudam musuni masi koi welfare association na awang ba thak ko kandem tawi masuma thobok si hanan han nate mamang da su high station si maktada agogi pdf personnel ma masagi id card yauna yauna yamna akan ba monga phu se ba to dagi aduga officer sing to ba da koi bi suspend to ki ba ge dumba wathok lai bani irona Mang Fan Police Station Chingba Atopa Police Station OP Kayada BDF Singa Ahin Batosar Tobagi Hair Authority na Moy suspend to Sing Lermani BDF Singa blood donation Toboda Nongalaga Police na blood donation Tobani Hina Kavada Hapsulapaki Wato Kayam Lady Zanung si Oidabasu Nasi Pawada Hanbalatana BDF Singu Net Laga Galendri Bunbagi Polamaka Toba Credit Nobagi Polamaka Toba Maskum Polase Tamoy Sokna Nuaita Funguk Sadi Laumi singda matam chana urea fanghan bidana aikoi chinzak ta mipal tang daba iramdam ama ohenaba JNZVO Kachingi Publicity Secretary Romesh Naurimna Lainga ki mari linaba authority ki pukning chingsilakli Lawu singo gi sinfamda mai pak na khong thangzaliba Kaching mai kai gi lawfam sing phau mapal hunkiba amadi linkiba kaya yauna bagaloina hauzik urea gi darkar taba haure adubu laibak tibadi matang asida season nagadawriba fertilizer makhal asi kaithel da su phangde phanglabasu mamal wangba maramna lawmi sing awaba oire haire Eaton Computerized Eye Testing and Eye Care Center gi maikai digi leptana chatharak pa khongchat ki makha chatharak pa oina Imphal manunggi akoibada mathau tawriba police personnel amadi traffic control police singda chana thakna bapotlam mask hand sanitizer eye safeguard googles na chingba sing mateng pangkre ngasi tengbang potlam pikiba mafam sing adudi ima kaithel pauna bazar sanjentong kaisampa traffic point singzamai bazar singzamai traffic point moirangkom bokul makong kanglagate hatta uripok overbridge na chingbani Hairok Block Congress Committee COVID-19 Fighting Unit ki President Oiriba Hanigi Minister M. Okendrona Hairok Part 2 Mayai Lekai 33/34 polling ki Nupi Committee na Unit asina lawriba thaudangbu pukning thagat po oina lupa lising yangkai mateng pangkre COVID-19 Fighting Unit asigi Secretary M. Taurang Nahai COVID-19 ki ahan bu wefta constituency asigi manung dalaiba yumtong Lesing ani chani tara humdoida achatha ki potlam kaya mateng pangki ani subaweb ki matam asidasu COVID-19 positive oiraba amadi containment zone gi imong lesing ama chamapal tarani thoida nongmada changdaba yadraba potlam kaya khutsana ki haina taurang na makha taki Khangabok Assembly Constituency ki MLA Surjakumar Okramna Sangayumpham Sabal Kunau Canal amadi Tambal Angangbi Turel anida Ising Thakre haina mediada yawrak liba pau asi yumfam yawdabani haina sanga yumfam gi lomi singna yaning daba fongdorakli hiramasigi matangda sanga yumfam da lomi singi oiba mifam ama pangthokre mifam adu loirba matungda jakir kauba lomi amana paumi singda hai mamangda ising yamna wanaraba matamda Chief Minister Nongthamam Birengi mityeng makhada BJP Manipur Pradesh ki hanigi Vice President Thokcham Zadumani na mafau damdagi Canal de ising thabiraktuna
Sangayumfamgi Lokol Amadi Pukri Kayada, Ising Fanghankiba Laikre, MLA Surjakumargi Maikaidigi, Asigumatabak Amata Pangtokiba Laitri Hainasu, Mahakna Fongduki. Tha asigi kunmangada Education Minister S. Rajan Singh na lautokiba Bosem na lauba Class 10 exam gi marking modalities aduda Bosem gi makada laiba school sing na tangay fadana chatnagadaba guidelines sing ngasi Bosem gi Secretary Dr. S. Mangichaw Singh na lautokre. Guidelines sing ado board ki website bosem.in dagi yengba yagani haina Bosem gi Secretary na kanghalakli. Tha asigi tang kunhumdoida Manipur Cabinet na laukiba warip amagi matung ina Ziribamgi Mongbungda leiriba Chabagan asida solar plant ama lingkat kani haibasi taram na oki adubo solar plant asi lingkat pada Chabagan gi lamsok labadi yabang amloy ipa ipuna thambira balam asidagi imung nifu yankai hinglibani masidagi henba aikogi lam amata leite haina Mongbungi kunja Zansit Haukipna fongdorakli. Zansit Haukip ke yumda paumi singa unaba amada Zansit Haukip na hai kunja singna Mongbungi Chabagan gilam ase laingak tepikiba leite adubo Manipur Plantation Crop Corporation MPCC ga yanakiba dilay yanakiba ase gi matung inna laingak na kunja sing ase hingnaba gilambi pigani hai na thajaba piki mamang dasu laingak na lam eviction tobada chayet naba laikrabani chayet naba ase lairingai chayakta Asigumba tawang asil lokat piganu hainasu mahak na makatana fongdoki. Jiribam chawkhat nabagi solar plant amiling bigani haibado mayam na oi adubu ekhoi gi mongbungi lam cha bagan se suk pirabadi ekhoi na jabang amoy maram di masi matang ekhoi na ipana thambiram balam sarege hingjaba zum kunthra nipu jangkhei gumba leiba mi sina hingnanaba oirabadi janingani adubu ekhoi na cabinet na makhutta leiba gumna sumaina mingonda pithok pasi aina angak pa amale maram di nga e haibadi ekhoi na government da kaidonge chu lam si pi de private government corporation NGO da pi bani NGO mut badage ekhoi na hojak mana he ga ekhoi na chaja balam ni makhoi na ekhoi bu khanghan dena samai to ba oirabadi tungda nungai ba wa thokani haiba thaja de jiri si irang to han bi ganu haiba si ehak na cabinet da Hanna Krumduna Hajari. Assam Rifles Amade Narcotics Control Bureau Aniki Apunba Kutpu Amana Mason Vengi Checkpost Tegi Lupa Lak Yankai Taret Romge Heroin Gram Chani Humfu Pagat Kre Apunba Kutpu Aduna Motorcycle the Lakpa Jingnabamioi Anidagi Heroin Adu Ngarang Fakat Kibani Fagat Laba Mioi Anidu Galoinana Motorcycle amade heroin singadu makha taba wild chatanabagi damak Narcotics Control Bureau da sinakre hairi. COVID-19 gi anusaba web ase laksan mangamnaba laingakna curfew thamjin kiba asina maram oiraga chingi konja sing awaba kaya mayok nare haina BJP Ukrul gi General Secretary Chingri Sona fongdorakli mahak na hai awaba sing asi kharada oirabasu kokna bahaiduna BJP gi Sevahi Sangathan Reaching the Unreached ki sarukam oina hanegi Deputy Speaker amadi MK Presho Sembrena chana thangna potlam sing yen thokre hairi Chahi kudinge leptana chatharakpa JN Hospital Pharmacy Association asimba blood donation camp ngasisu Jenims ki blood bank khutsam naraga pangthokre blood darkar oiba singda mating pangbagi wakhalonda blood donation camp asi pangthokpani haina association asige General Secretary na fongdorakli Manipur lenga ki makhada leiba tongan ba department singi vacant oiba post singi marakta state lenga na recruitment gi damak approved tokraba post singi akupamarol lauthokre Department of Personnel and Administrative Reforms ki cherol amagi matung inna department humfuge direct recruitment gi ahangba post punna lising kunmathoi chamapal tara lebada state cabinet na recruitment gi damak lising nipal chatruk homfumathoi gi post sing approved tokre hairi
मालेम पुंबदा थेंगनरिबा कोविड-19 की लाइचत असिदगी ngaktoknaba achamba cheksin thorang ahumkhak ngangna chatpinaba mami tv की माइकैदगी निंगसिंगजरी मदुदी युमदगी हेक्चा थोकपगा फेस मास्क उपियु मी अमगा की मरक्ता फुट तरुक की अराप थंबियु माई मीट अमदे खुद सातोइन हामदोक्तुना लाइचत असिदगी कन्नबा मियाम पुन्ना होटनमिनसी हौजेक सानबगी पाव पिजरी UEFA न सिंधना यूरोप की लेबाक तरामाथोई चथरिबा यूरो लिसिंग अनी कुनगे राउंड ऑफ 16 की अहम सुबह मैच ता जेक रिपब्लिक ना नीदरलैंड्स पो माइथीबा पीक्रे मरी सुबह मैच तना बेल्जियम ना क्वार्टर फाइनल चंक्रे पोर्टुगल ना लेहोरे बुडापेस्ट ngarang sanaki मैच अदुदा जेक रिपब्लिक ना नीदरलैंड्स पो गोल अनी सुइनोदा माइथीबा पीकी हाफ ममांग फाउबा टीम अनिमकना गोल अमता चनबा ngamnakide हाफ मतुंगी हुमफुनिपाल सुबह मिनटता जर्सी नंबर 9 थॉमस होल्सना चेक रिपब्लिक की अहानब गोल चनकी मैच की मरीफु सुबह मिनटता चेक रिपब्लिक के स्ट्राइकर पैट्रिक स्किकना गोल अमग चंदुना चेक रिपब्लिक गोल अनी सुइनोदा माई पाखनकी सिविलदा ngasi ayuk sanaki राउंड ऑफ 16 के मैच अमदना वर्ल्ड नंबर 1 बेल्जियम नहाना यूरो की चैंपियन पोर्टुगल बु गोल अमा सुइनोदा माइथी बपीक्रे बेल्जियम की माई पाकपगी अमता ngairab गोल अदु जर्सी नंबर 13 थोरगान हजारना मैच अदुगी नेफुनिथोय सुबह मिनटता चनखिबने कोन मेबोलना सिंधुना ब्राजील द चथरिबा कोपा अमेरिका लिसिंग अनि कुन माथोयगे ngasi ayu की मैच सिंगदा ब्राजील अमदी इक्वेडर ड्रॉ चथ्रे अदुगा पेरुना वेनेजुला दा थोयक्रे गोइनिया दा सानकी मैच अदुदा ब्राजील गा इक्वेडर गा गोल अममम चनदुना ड्रॉ चतकी मैच अदुगे कुंट्रातरेट सुबह मिनटता जर्सी नंबर 13 इधर मिलिटाउना गोल अम चंदुना अहान हाफ लोइबा फाउ इक्वेडर बो गोल अम सुइनोदा मांगजिल थाहनकी अदुबो हाफ मतुंग इकुई कुइदना मिनट 9 मुक लेरगा मैच की ना यांkai humdoi suba minute ब्राजील की स्ट्राइकर एंजल मिनाना सोथरिबा गोल अदु हंदोकी नाकल अनिमक नमखा ताना अहेनबा गोल चनबा ngamnadabadagi मैच अदु गोल अमममदा ड्रॉ चतुना लोइसनकी ब्राजीलिया दा सानकीबा अतोपा मैच अमदना पेरुना वेनेजुलाबु गोल अम सुइनोदा माइथीबा पीक्रे अहान हाफ फाउबदी पेरू अमदी वेनेजुला गोल अमता चनबा ngamkide अने सुबह हाफ की निफुनिपाल सुबह मिनटता जर्सी नंबर 13 एंड्रे कैरेलोना पेरू की माई पाकपगी नाइटोम गोल अदु चनकी मणिपुर की बॉक्सर सिंगना डिस्ट्रिक्ट स्टेट अमदे नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप सिंगदा सरुक याबदा मणिपुर एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन माबादा रजिस्टर तौगदबनी हाइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन हाइरी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट लेरिबा बॉक्सर खुदिंगमक्ता खंगहलकली रजिस्टर तौनबगिदमक माबागी वेबसाइट mabamanipur.site चंगबियु हाइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन थादोरक चेरोल अमना फोंदोरकली लोशिलकपदा मरुब पाउसिंग अमुकहना पिजरी ओलंपिक गेम्स ता गोल्ड मेडल लौरकपा मणिपुर की सानरोइदा लुपा करोड़ अमगा लाख कुन पिरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लाउथोक्रे COVID-19 गे लेंगाकना थमलिबा चना कांगलोन सिंह कोमथोकपा नत्रगा हेन कंसिन बहाइबसे हयेंग पांगथोकदोरिबा रिव्यू मीटिंग लेपकनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोरकली इपा इपुगी खोंगुल लेबा इपा इपु सिंगना थंबिरंबा सिंह ngaktuna thamba haibase aikhoigi tawdaba yadraba ithawni haina चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे हौकी बपुंग कुनमरी दा अपन बमियोय लिसिंग मरी चामरी मरफुतरा हुमदोय कोविड टेस्ट तौबदा चामरी कुंट्रानिथोय पॉजिटिव ओइरे लाइना असन मरम ओइरगा मियोय तरुक लेखिद्रे मियोय चाट्रुक सुना निपालना नाबा फदुना डिस्चार्ज तोक्रे ngasi oinadi mami tv news na sandok chaba manipuri prime time pau matanga sida loijare mideng tabiri basing bamukahana khurumjari